Ney'ngane zakwethu ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la zofinyelela khona le video. Uma ngabe uyaqala ungena kule channel yethu awenzi okulungile mntasekhaya ucindezele usubscribe. Umfana wePiki uBobo usekhiphe ingoma lapha ayibhekise lapha kuMthandeni umculo kaMaskandi ethi laphana-ke phuma kimi wemanqele. Bafowethu ngale ukukhuluma kakhulu ningaze nithi nizwe ngami ake ngivele nginidedele laphana i-clip laphana. Umfana Bobo ukhiphile i-CD yakhe yatholakala etolo-ke zomculo. Mina nje kwenu ukuthi nginizwise i-clip le okwenu bese nihamba-ke ngiyoyi-downloada leyo ngoma leyo ziyakhala bafowethu ake ubambe la. Wena ukulabanga abantu weyazi behlanye njengawe phuma kimi banomntana zomchasi. Wena ukulabanga abantu wemanqele bekhule njengawe. Wena ukulabanga abantu weyazi behlanye njengawe. Usho njalo-ke lapha uBobo umfana wePiki. Bafowethu nisale kahle.